Alo. Yo-moyo, kim bu? Kim bu? Ey, kim bu deyman? Alo, Maqsad. Nurislom, qalaysan? Yaxshi, o'zimcha. Men avvalga to'g'may qoldim da, Qayoqdasan? Yo-moyo. Valentin alma Qazbaram. Yo-moyo, azonga 8 ham kelasizmi? Kecha tuni men video surib yo'qtab qoldim. Qayoqdasan? Qazbaraman. Yo-moyo, kun sovuq bo'lib ketyapti. Yema. Hozir ketyapman. Alo. Ani tursinba? men ye. Nurislom, qalaysan? Yaxshi. Bundan qara bos kesetin. Qalaysan? Davay, jur, uyime aparayın. Qayoqda? Uyim anaqda. Sen qaladan keldingmi? Ya. Jur, onda uyime aparam. Jur. To'xtatib, подписчикlarga amandasib ketik. Barchalarga salom do'stlar, sizlarga birga men Makosh. Qalaysizlar do'stlar? Hoş dostlar, bugün meni o'g'lima Nurislom keldi. Amandasib qo'y. Assalomu alaykum do'stlar. Seni men birga Nurislom do'stlar ko'rib turibman. Kreativda jursinmi? Qayda kreativ? Men kreativ o'rganib qoldi kecha. Kecha mening ham kreativ o'rganib qoldi. Ay, bay. Basam. Mana shu turmaysin deb ekanmi? Jur. Jur, Minecraft so'nggi kezlar quvotir deysan-ku. Menda skin bo'shanib baqqan jo'qsi. Kecha Minecraftda to'lib qoldi. Bu 13-avul qo'y. O'shim jidellerning bari zombi apokalipsdan keyin ketgan qalaga. Men jo'nakchaning o'tirala videoman. Keseyimmi uy qo'y men. Kel. Qo'sh kelding, gel. Mana men routerim, mana notebook'im. Yo, mal, timir routerga 2 millionga sotib olgan. Voy, ne bo'ldi? Bir tip qolgan. Tushundimsiz? Ofishim mana men sunduqim ichinde zatlar. Hali ayrıldı. Ağam jo'qmi? Markadan keyin olaman. Ofishim do'stlar, avulga Nursulton. Nurislom keldi. Telefon topolgansiz. Qanday telefon? O'tgan yili men sana sotib olib bergan jo'qmanmi? Tupoy. Qayoqdasan? Anaqdasan. Ofishim jur. Mana merdini ko'rsating. Merdini ham mana. Men ko'rsam degandi. Merni xabat qo'y. Merlarni ko'rdim, men gelikda sovuq olibsin. Ya, ana ofishim kilo avuldan ketib qoldim. Qizrali so'q bergan avuldan. Ana qo'y yerda. So'q ketdi. Voy be. Bitirgan jo'qman hozir. Ofishim sol uyga urilgandan keyin meni avuldan qo'y yerda. Qisaq. Yani yeligim o'sdi-da. 68 millionga sotib olsan o'zim. Mana ofishim. Voy be kesin biza. Ofishimda anday qo'y. Men bu avuldagi bir kaçok jitirdim. Baxtiyor aka. Shunda aylig'imni oladi jemishi. Amal yer. Ofishim mana avuldan skladi, sunduqlar akeladi. Mana Baxa uyi, Baxa degan yer bor. Ana o rayon endi Gobniklar rayoni. Mana yerda o'tganda ketyapti, bir 3 kodnik tistida. Kasbatdim. Ofishim bunday. O'sha ko'rsatyapti. Mana uy negizi hech kim turmaydi, bomj uyi. Mana o'sha Nurtastinga uyi. Mana sening uying o'lsasında onda. Davay. Desang, aldamning egasi bor, qalaga ketgan prosta. Ana mebellar kelgan. Jur onda, hozir men sana kreativ sotib olay. Jur. O'zim uy qurasan. Jinni qurmaysan. Yerlari piz jaman qimmat. 68 izumrud suradi oy. Jarım istak. Az
Менде чит бар еді. Сатпаған едім. 2.000 теңгеге. Гамемод. Ойбай. Ошын, достар, менде чит бар. Сатып алдым. Гамемод 1. Мен әзір. Хоп. Все игроки. Келем ғой. Жындым. Отағым жоқ. Gelin soğutturma ne istepti? Desene o da gerek var. Sende özü qanday машина бар? Менде бар. Яғасын. Машина жоқ бар. Ондай ана ғой. Қалада Мерсін қап кетті енді. Мырс? Сатпаған едік қой. Сол ана Тойотаны жам сатпаған едік. Тойотаны жүрсей. Мына жерге үй соғайықта. Үй соғайықта тіппін ғой. Кемен көзітсама қосымша бөлме соғамыз. Бұл айтса кіз аған едім бә. Ал жолда қайтыққан кезде торын істемей қалды ұрылды ғой. Жаңалықтарда көрсетті ғой. Ұрылды. Короче, егесіне қайтарып бердім, енді жаңасын беру керек. Алда жерген қойында сені. Тағым бар ғой. Қанша миллионға сат алдым деп ойлайсың? Қанша? $1000 миллион сат алдым. 1000 миллион көтіңді қысшы. Дубайдан алып келінген. Көтіңді қысшы. Қысамайтмыш. Дубайский катта қалай заказ береді екен? Заказ бердім бе. Wi-Fi'дің кодын айтайын ба саған? Айтты. Inbox 689X. Мына жерге ноутбугыңды қойып берем. Все, болды. Ке, мынау сен білмең. Енді жүр. Істей бермейді ноутбук? Ноутбук істейді. Енді анау. Тілім айланып отыр, достар. В общем, ауылға Нұрсұлтан келді. Ой, Нұрсұлтан деп үйреніп қаппыншы. Бағана бас кесетін бар ғой. Сода мынандай зат қойсаңшы. Істейді ғой. Бір бәлелер шығып келеді, жататын. Достар, тоқтап тұрыңыздар. В общем, достар, біз видеоны аяқтайтын боламыз. Неге десе біз шай ішеміз. До свидания.